Akariba kithitu baria batumagira muno barabara ya kumantere ugweta nkurani ni bokete matata kumana na ubuithi bo barabara ya ubaruga mukandarathi ero ngugi ni thirikari kaunti ya Meru ndatamirita kuringana na buria eri bogete mukandarathi ujo atigira ngugi ukinya atirikitie untu butumite bakona muthuro jo mukatha bakienda kuritirwa ngugi kubatara na ya gitumi. Dennis Mugendi na Chonanjira Indaja. Teta ija akari na agendi barabara ni akuma ntura ya nkurani kithitu kwena mirobaini na ukinya miuri niyo gutiganirwa ni contractor wa MTF uria etwe ngugi ithirikari ya kaunti ya Meru njira bakwathira ni itwikite muyajo munene kiribo arira gavana ni mama ari ukuluka kwatuika nwe gavana ndene e kaunti ya Meru na wire akatura barabara ira itaturwa ringi kuma Kenya irayukirio ciathi na nande twamunengere barabara ya Ankurani ubaya Miori Road na twamunengera barabara eu ni arikiri no kuluka na yatengerwa mbesa cio mitura na contractor akuya barabara ne kampuni ya MTF ibeyire baendelea na uchimbaji wa barabara, lakini the moment ira kwa impeachment motion kire county assembly ya kuimpeach gavana ni mama irio MTF basisitizire kana barekana na uinji wa barabara eye ndenda kuria contractor uyu gwinja barabara eye contractor irae awa contract ya gwinja barabara mbere ya barabara ne amilwelia akonore kari na akona akaumba gwinja barabara na hetikire kuria ngwira kwa ndo ndenda contractor watwire na tethaia kutwira barabara etenjika na yukirie mbesa. Number 2 atwirire barabara ye na ngatractor nge ganjiriria kwenja miori nara yitetie kenda nkomongo itikaunguluta miundene yantu tukauria wenja we na metare komongo ikaunguluta miundene yantu na wenja witetie re komongo riunguluta saindire ku itwaero barabara ikawira na raua barabara ye irenjwa monko yatorire miori oma gwaria oma yontonde mtomwe goro thai barabara ye yotora mawa okaukuma barabara ye thaya nto baba mindia peyete no nto papenia barabara ye ekethetu barabara thainya bokwa buonu abo torera njau na botiona barabara oma pa murungu nenjete barabara saitia na bati kwenja akura mete igemene yantu kabuthe na mejesiene na munonjere njete nya saitia ya unene bwa bure bati kwenjwa akura mete igia gathuga nyumba cianto na nyumba cianto imaniti njaba mwaba kuthama itwa ria onandi bari akari bari wabaterekeria gitinga gia contractor wa MTF kiuma nturene iji mwankari ria akathondeka barabara bwega na mirikie ntumwa bagutuma kiringa bana kawira Mwangaza athingatire birato kwenda ni barabara yetu no tunitengeri mbesa over 9 million ituguria gavana wetu no ndo bagwithirwa no eyanite contract ye gwinja barabara na ete MTF bare yawa mbere bari tangwe kwa unere contract oke no ndo nayugirie mbesa na twinjire barabara rambisie orongwe norisia ko batikutangwe kathira thaya ntu batolekera metho itise contract abenge namba muntu arase ngwe agwani makiraga nete kutangwe agitangwe kango kanindi besa baga sona na rume na tutu antu bakithe tutolegete metho muno antu bankurani itogomenya itokarito tekaiwe na bora kwenda bwana nginyo ora director kwa mbuni yeu na menyera kithe tuterisabu. Dennis Mugendi weru weekendi ntore ni ankurani kithetu wandi ni amaua Yembe South County ya Meru.